الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan hakam Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo hajaman na to ini, jaman waktu long ta bago sing kita niyo ha programa na to qabla al-iftar. Sa lugay long ta in bulan Ramadan masih bihay ni in papanaw si programa sing kita niyo insyaallah. Manjari ha waktu ini dimihil kami pagpatumtum sarta pangadjian katut tanyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala ini panghimati katut tanyo katan sin amuin wadi'a sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo pamin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo sarta ini yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo katan aparman sin Tuhan Rabbul Alamin wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Adapun uno-uno na sadya in amoy in kaya pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy yadto in mapatot na to batukon sarta hinangon hakaboy na to insyaallah subhanahu wa ta'ala iwan uno-uno impiyang langan niya suway na to yato tangkisan karna inya to katan di yato magmumpa at kato impiyang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manjari in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum kato taniyo atawa nanghimati kato taniyo aun long niya dua sipat amoy in wayroon na makalari kaniya atawa wayroon na makaliyo in kalabyahan niya ring hakatan sipat gaita niya hadis niya long niya khaslatani la shay'a afdalu minha al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua lang niya sipat wayroon na makaliw in kalabyahan niya dahil harwa sipat ini amuna muna in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala in hikaruan niya amoy in hinang hapag-agama magmumpa at pakatan ini muslimin atau abang sa muslimin na in tungod paparkala pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala in inidaran na hadya wiyabatbat sin kaulaman na to bukon sadya dahil di ha amin majlis ini sumakawa dahil ha mga kalugal-lugalan long taon doon pag lingkod-lingkod tungod paparkala mag-ingat sin ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala amun piyatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam masabot na sadya in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na amin panghindo sin Jibril alayhi salatu wassalam kato niyo katantan amoy hindi matong siya maun labay ring hapangasubo nangasubo lang niya unin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala unin pag-iman pag-iman na inya to nasabot kato amo na lang niya in rukun iman unong adapon ini subay na to ini pagtuyuan amoy in paganggautaan hasupaya majukok in pag-iman sin tiap-tiap pamuk den kato tani sa tadi nga pag-iman ini doon na haon tumaytay in katan amal ibadat sin kita niyo in amal ibadat tumaytay rin doon han in mahasil sin ako iban ikaw amoy kamumpaatan katan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala karna in siya diyan magdakin Tuhan Rabbul Alamin bang bukon aun kamumpaatan niya in kamumpaatan niya dunya akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala
Inikaruan na ilong niya, amin magmumpaat. Amo na in magpasampay sin pag-agama, magpahati, sin mapatot na to hinangon, iwan mapatot na to tangkisan, sabab doon hayan, madawhat na to, in kasi iwan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, lawi luga na to, in rida niya, haadlaw gana-gana. Damikian bita na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin hadis, inilaw niya, wa khaslatani la syai'a akhbatu minhuma asyirku billahi wad-darru bil muslimin. Dua isab sifat long niya wayroon na makangi daing kanila ruwayan hakatan sifat mangi amunain sangi ngi indua sifat nasabot dunay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuna ini pag ini sirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag yanon pagsirik, amin lumag kita limbagan. Bukon sadya pagtaatan, atawa pagtag-ipunan, atawa pangayuan dua, sumagawa hakatan partala. Doon hayaon kiya lalamuran sin ini dugaing dahil hapiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha amin kapatutan sin Tuhan Rabbul Alamin di kato atawa hak sin Tuhan Rabbul Alamin manjari inyad to pia mahagi mo hapiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala matawag yato yatay mamud pagsirik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta lang niya amoy in makarihil kau mudarat patay manghud mo muslim. Inyad to subay damikyan ayaran sing kita niyo ayaran in katan yato hasabab yato in pakarajaan panghimati ini si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo katantan amuin biyaway ta kato imapatot na to batukon imapatot na to hinangon sarta biuot niya kato tayo katan in subay kita niyo magmaingat subay kita niyo imingat sin pag-agama na to sampay inyan na inang wajib in tungod pagtuntut ilmo sarta in pagtuntut ilmo subay inyad to katantan makad habautan sin Allah subhanahu wa ta'ala miya makad haaturan kabayaan niya bang uno sadya in ingaton sing kita iban uno sadya in mapatot pakayon sing kita doon ha mga ilmo ini kiyahatihan sing kita nabang lang ta mabista atawa masabot in tungod papagkala paglawag ilmo na tanto na sadyain mo na nalawakon sing kita amin tao makaingat sin ilmo matan din ha Allah subhanahu wa ta'ala bukon amuin ilmo lang ta tiya kainop atawa ilmo lang ta ini kiyawaakan sa mga kahigad-higaran sumagawa subay siya aun dalil dahin halong sing Quran iban din hasun na sing Rasul sallallahu alaihi wasallam kan nabihita niya harukaing hadis lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya sabda niya alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Imbaita niya alaikum subay niutod pagmuhutan amin dumaka mo maglingkod-lingkod iban si mga ulama unin paglingkod-lingkuran bukunin paglingkod-lingkuran iban si mga ulama mag-inom kahawa magkaon atawa ununo na amin kauunahan sing kitari hababaw sing ini sumagawa in maksud ta maglingkod-lingkod iban si mga ulama maghalulay si mapatot ta inang hinangon hatungod pag-agama imingat sin amin ilmo dahil Allah subhanahu wa ta'ala mapatot na to ingaton iban mapatot na to paganggawtaan iban damikyan long niya wastima'i kalamil hukama iban dumungog ha mga kabtangan sim mga sila panday pandikal magkabtangan amin aun makawa mo rin doon haon kapaiddahan. O mo sa kapaiddahan, amin mga maingat magkabtangan makakawa kauron haon pangadjian dakula magmumpaat dahil di ha kamuhi mo riha dunya ini sampay paadlaw gana-gana. Mahita ito. Bita sin Rasul, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama sabab bita sin Rasul ini in sabab niya fa inna Allah ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyi al-arda al-maytata bima'il matar
in daakan niyon si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Amin subay kita duma maglingkod-lingkod ha mga ulama. Amoy in hasupaya kita makarungog sin himumungan sampurna dahin kanila, himumungan in puunan niya yadto ha Tuhan Rabbul Alamin, sarta piyatatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dunhan laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunnal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala buhiun niya in jantong niya matay. Pag anong dunhan niya matay, amin wayroon dunhan ilmo halom sindaghal niya tungod paparkala pag-agama. Tungod paparkala amin matok patuhan Rabbul Alamin na bunnal tuod law ngayon Allah subhanahu wa ta'ala buhiun niya in jantong niya matay daing hakajahilan sin sahaya daing ha hikmat. Hikmat amo na himumungan si mga sila ulama yan doon in dalil daing ha Quran iban sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya lang niya sa pantun sin pagbuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala sin gumi amin miya matay pag anong miya matay ro na ini amin nananahay miyumuka bihan sin ini kakulang at awaway ron tubig bima'il matar daing hapar sababan sin pagpanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tubig daing hatas sin langit amunin pagyanon lang niya ulan na ini mga katawtay ng horon sambil hinang masaala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyang hiningod amoy ini tungod paparkala ilmo bialam niya sa pantun ulan mahug daing hataas sin langit maripahumi ini aon doon gumi nabahagi siya aon doon gumilaw niya tumayma siya sin ulan amoyin paghug sin ulan maun kanya manjari dumayaw ini lupa yaon humumbal marayaw salta tumubo in kabigibihan daing halawman niya daing hapagtubo yan tumagmumpa at pamano siya katantan in bunga sin hiyanum yadto daing hapal sababan sinamin ulan sarta daing hapal sababan sin timayma in lupa yaon sin ulan biyahog sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin panayma sin jantong haamuin ilmo sahaya impunan niya rin ha Allah subhanahu wa ta'ala na amoy yadto na apabila imano siya amoy in kumawa sin ilmo yaon sampay sumod in sahaya palong sin daghal niya palong sin jantong niya amoy mahinang niya palita hakabuhi niya in mano siya yan mahunit siya malawong hakabuhi niya maita sabab bangyayan inibiyawag bukan sarta piagaamalan di mutas doon in malaikat kanya amoy in panghidayat ng Allah subhanahu wa ta'ala tunyukan siya pakatandaan marayaw misan siya agon-agon makahinang pabukon amo kahakasakasan siya si malaikat hasupaya siya makawatok maun pa aming karitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto sadya in amoy in lupa log tamahumbal marayaw in lupa yan sarta maluhay siya tubuan na biya na sinakita kain na mataod in mahampit kamumpa atan si mano siya dahin doon hayan biya day sabhadto in damikyan si mga ulama amoy in maghindo hamano siya sinmatan panghindo dahin Allah subhanahu wa ta'ala sarta makakawa imano siya dahin haamin panghindo yadto sampay in hikmat mara nila hakabuhi nila ikapag amal nila haamoy in pagbuin hula-hula nila rin di halawman sin gumini biya na sinamoy in sa pantun sin lupa yan tubang siya magbunga doon na kahampitan sin katan bukon sa jalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in humampit amin tao naglugto naghinang kaniya atawa naglugto nagtanom kaniya doon halupa yan sumagawa in katantan sibu daing kaaunan niya hayop binatang iwan hisiyusyo na magkaunahan din doon damikyan inyad to katantan
kamumpaatan kanila dahil hapar sa baban sinamin hikmat na kawa nila pangadji dahil dito haamuin timubo halom jindantong nila. Nahasabab ito, imano siya, bangyan doon na kanila, in ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mahinang ini jumara kanila, hakabuhi nila, tanto in sila yan, di na muklas din doon, halawman nila in, amoy in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin sila, miya magad na, haamoy in daakan sin Tuhan Rabbul Alamin, ampay pang hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga katautay manghuran, hisiyo-siyo sadya into may simpang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, ikaw magtaat muna kaniya, ampas siya manghidayat. Wa in tuti'u tahtadu. Bangkaw magtaat na pa Allah ta'ala hati niya, tumayma na kaw simpang hindo dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, piyag amal muna, inamin pang hindo iyapto, piyag ang gautaan muna, na tanto sadya in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan na kay mo. Mayta, sabab in Tuhan Rabbul Alamin di mabaya karapatan biyaita niya kato bang kita mamakay sin ilmo dahin kanya inyan di siya mamuta si kato in siya amuin di majaga kato sibu da in kita natutug iban ini bati in kita halawom pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah subhanahu wa ta'ala na sabab ito suwi kita niyo magtuyo kumawa sin mga ilmo ini. Hangkan na rin ang mga hikmat makawa na to. Biya simbayta sin Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an. Panagnaan amuin simubli ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya ingatan na sin kita niyo in amuin kissa niya, banghisiyo siya. Biyita niya, inindeng kaptangan sin Abu Bakar As-Siddiq. Inakiniyalong niya, man dakhala al-qabra bila zad, kaannama rakibal bahra bila safina. Ini hasusungon. Magtuy siya himarap magtupa amuin uuwi ansing kita niyo kata. Karena wayroon mahinang baturi hababaw singgumi, in kita niyo kata mapatay. Amo ating sungon na to. Na pang ingkatantan mapatay, subay na to kawaunin hikmat beta sin Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an. Hisiyo-siyo lang niya, in sumud palawm singkubul, wayroon lutuanan niya, biya siya in sa kaula-ula ini si makatlong niya, hataasin dagat, atawasin tubig yaon, wayroon sakayan. Hati niya, miya na ukaw, hababaw sin tubig, way misan sakayan, siya katan mo, tanto sa dyan malumos, tuhan, amo yan to. Yan dahil mga hikmat, kaptangan nila, inyan kiyawa nila yan dahil haamuin pangadjian na pangadji nila rin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabab ito, suway na to ini pag sakapan marayaw in kubul amoy in datungan ng singkita. Siwi-siwi datuan in amoy in iniduunan singkita. Di misan siya lumuag ini hangka mitro long ta magpasakit. Bihan. Siwi-siwi dayaw. Sarta bang ito tabunan na bihan, di na misan kita akong makahibal rin doon. Ilago-lago niya. Na, inyaon tuan, lalo mabugat. Di makasandali mano siya buhi, hisod palang 5 kulyaon. Amoy in, tumatas siya 2 minit. Mugto in napas niya. Hawaboy ron misan hangin. Sarta iwan mapaso. Damikian bebayta yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ipon sin Allah ta'ala pasurong na palong singkubol niya ampain siya yan amuin wala niya piyagtuyuan nag-ingat sin ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala piyahindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa mapatot niya batukon ng kabuhi niya na siya yan gipiton singgumi. Gipiton siya singgumi sampay magliw latos in gusok niya dahil hahansipak pahansipak. Nasobet to subay kita amoy in kumawa pangadjian dahil haamoy in hikmat beta sin Abu Bakar As-Siddiq. Man dakhala al-qabra bila zad fakaannama rakibal bahra bila safina. Isiyusiyulong niya in sumud palong singkubol wayroong misan lutuanan niya atawa wayroon misan sakatan niya, atawa wayroon sakap niya,
biya in kaaunan niya si makat siya pataas sin dagat wayroon sa kayan. Biha. Na namikyan makakakita pangadyan dahil kanila kataan mataod. Sabab nakawa nila rin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunga sin ilmo amin piyangadyan nila rin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baita sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kaya hatihan sin kita niyo in Umar lando siya ini piyagahalian sin mga kataan hatimpo pa sin jahiliyah sampay siya nahinang na Muslim piyagahalian sin kamatauran sabab sin amuyin ini longta sifat sin Umar doon amoy niyaon kanya ini biya mga pag uno yaon biya kakitaan mo ron kanya amoy kabubukaan dahil mga sifat niya bang siya auntin duganan niya hambok parkala di niya yaon bukuon baubukan niya yaon sampai misan hika ini kamatay kaniya amo yan in Umar ibn al-Khattab na inbaita niya lang niya ini idzud dunya bil mal wa idzul akhirah bi salihil a'mal in amoin kabansakan lang niya diha dunya biha yato bang mano si inumato in kabansakan lang niya dunya aturun sing kita amunin alta. Hati niya intaw taka alta biya luparagos ini mataasin biya pangatod si mano siya pagkahiri hababaw sing gumini. Bihag tuin baita niya. Ang palaw niya in kabansakan atawa in amoy in halga. Hiya halgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panato hihalgaan isab amo na in ay ni hadlaw akhirat long ta uno in yadto bukon siya alta long ta sin alta ini aapason si mano siya to pag-apas sa pasan si mano siya di hababaw sing kumini sumagawa amuin ammal sarayaw-rayaw amoy yadto in katinggihan dakula in ammal yadto bang yadto nagbumpaat muna pakinhawabaran sintaw nag-ammal kaniya iwan siya namin simingod kaniya biya na simpagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan aming dua sifat yadto al-imanu billah wan naf'u lil muslimin ang iman pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan kamumpaatan pakatan muslimin na tanto na sadya bang magmumpaat doon ka hambok mano siya hambok muslim in hambok hinang mangumpaat pabaran niya ang paniyayad to biya mahari patay manghud niya na inyad to katan magbunga katantan pamarayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala makakakita pangadyan dahil dito yadto in biya mga ini patumtum sin Umar ibn al-Khattab kato taniyo dahil mga hikmat himumungan si mga sila damikyan in Uthman ibn Affan mahang iwan hati ko wayroon makasibuk kaniya bang ummat dahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod paparkala amoy intaod sin kaya pag ini lugto niya hangan sin pag-agama para sa babandayin kaniya limuag impamarinta sin Islam dahin kan Uthman ibn Affan iwan dahin doon kaniya nahinang parsababan amoy in siman ng imano siya dahin kasigpitan siman ng sila manjari ining kaptangan niya long niya hammud dunya dhulmatun fil qalb wa hammul akhirah nurun fil qalb amoy in pag-anganangan si mano siya sin dunya amin niya apas-apas niya in dunya inyan tuan long niya mahinang katigidluman sin pangatayan na to atawa sin jantong na to mahinang yan to tinigidlom inamin jantong na to bang amoy niya apas na to in dunya mataod aun sambil aun hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam man kanat ad-dunya hammahu kalupahan ko inamin kwan niya inamin matan sin hadis ito katuntuman ko sa kalupahan ko waktu ini
Di damaw no sa maksud niya, lang niya, bang ing kaaunan, si mano siya iniaangan-angan niya indunya, galangan nga iangan-angan niya indunya ini, na hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in kamiskin haut sindua mata niya. Hati niya di na maigin ibog doon kaniya gatan. Sumagawa di niya ramahasil inya to katanta amura in madawhat niya makawa niya in tiyo tungod-tungod asal kaya sulat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na banglaw niya in iangan-angan niya amoy in susungon niya manadlaw akhirat piagsakapan niya in hibutang halom sindaghal niya in pagdaya. Hibutang sin Allah ta'ala in pagdaya halom sindaghal niya. Ampay niya to hibutang doon halom sin in haot sin dua mata niya in kamiskin. In niya to hibutang sin Allah ta'ala in pagdaya halom sin daghal niya. Na sarta long niya ukabon kaniya sin Allah ta'ala in dunya ini misan pa inyad turi niya akon ini kahunahan. Biha. Hati niya, amot yung pagbitaan niya, indon niya iman sinakhirat. Sa mayta, indon niya inituan, malawa da. Maig da rin di kato. Ampay nadlaw akhirat, amo na siya intuto. Sampay imano siya, dumatong doon, wayron nakamatay niya, buhi na sa lama-lama. Si budeng kaaunan, si mano siya halom sin surga, iban sin halom sin nalka, kakal na roon, wayron nakamatay. Na asawab ito pagka indon niya iniweta sin mga sila ulama law niya indon niya mazraatun lil akhirah amin pag-uumahan sing kita hinangon lutuan ang dahon padlaw akhirat indon niya amuag tuing suway pa hibutang na to alom sindaghal na to indon niya hinangon na to na sadya pag-amalan hati niya yari kita hadun niya tumuyo kita mag-amal sin uno-uno na amin kakausan tahinangon da hindi hadun niya ini bihan amoy to na damit yan law niya wahamul akhira nurun fil qalb ampain amin miumuhot mo iangan-angan mo tiyataw mo halom simbi jantung mo batkar na insusungon sin ikaw amo na adlaw akhirat inyan lang niya sahaya hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala hitagbak palom sin jantong nabang siya tuan sahaya in halom sin jantong sin manusia in siya mai in napsu niya tungod paparkala amoy in pagkakal sin manusia harumi ini karena imiumuhot niya amo na sadya in susungon niya to na hasawab yato magbiing na kita suway pa ilmo amin mag-ingat kaniya hasupaya in kita halawm pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in mga malaikat amo in timatawang kato di madyaga kato inyan isma sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila amo in namaugbog sin ilmo daing hatuhan Rabbul Alamin ilmo amin maraniya dahil hakabuhi niya, sampay pakamatay niya, iwan na muna yung ilmo, mahinang niya, sambatan na si magpabung, abugaw, sin siya, dahil naman halaw man sin kubur yaon, sampay buhion siya magbalik, magpun, iban sin katan, mano siya, haadlaw ganaana. Nasobya, tusuway na kita magbing pa ilmo. In ilmo, apabila na to liyawang, in inikatantang banghadya kaya hatihan si manusia biya in manusia yan hawak to sa paglawag niya sin ilmo in siya biya sa pantun ha darajat na si mga malaikat man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tarikan ilal jannah yan to hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu-siu in maglawagdan hasupaya siya makadawhat ilmu hasupaya siya makabak ilmu pag-ubusin ilmu yan tupya mahagi niya hamano siya tamba manamba lang si magpamung in pahala hirhil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paluhayon kaniya sin Allah ta'ala indan niya to
paamin hikabatok niya palong sinsulwa. Sahalallahu tarikan ilal jannah. Nasa obyeto, hikarita haamin hikmat isabyeta sin Ali radiyallahu ta'ala an. Siyabot ko naman namunay na Abu Bakar as-Siddiq. Sumuno Umar ibn al-Khattab. In sumuno Usman ibn Affan. Amin siyabot taka inayeto. Laong taim mga kiyatabang niya pag-agama. Hatim po pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabuton taman magbalik. Pag-ubos sin Ali radiyallahu an. Inagi sin Ali radiyallahu ta'ala an, man kana fi talabil ilmi, kanatil jannatu fi talabi. Wa man kana fi talabil ma'siyah, kanatin naru fi talabi. Kita kau kuno. Biya sa pantun, ini biyaway taasal kato. Labi-labi na mga tao takakal, mga tao malagbis yung pikilan, doon hadis ini, amin ini lam tahikmat beta sin Ali radiyallahu ta'ala anhu, in sila inilukunin nila yung hautok-utok nila. Kiyawa nila pangadjian dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam ta amin gubo sin hinang sin tao, amin matok pa ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya surun na si pag-iman, patuhan Rabbul Alamin, tanto sa malayo na kanya ingkatan, hikamudarat kanya. Hikamudarat sin amal niya, hikamudarat sin susungon niya, hikamudarat sin kataan, kabuhianan niya rin diya mabaw sin gumini. Bihanin mga tao halom na pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab ito nakakawa sila pangadyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong sin Ali radiyallahu ta'ala an. Bang ingkaaunan, sinambok manusia atau sinambok muslim. Amin halawm sin apun-apun halawm sin jantung niya. Amoy imaksud niya. Numaog deng haway niya. Amin humampik deng hailmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan da kuman hambuk kabtangan. Misan da kuman duwato kabtangan. Amin mahinang niya. Ini hikapag-anggautaan niya hakamuhit niya. Inbaita niya long niya. Bang inlawagun niya ilmu mattanday nga Allah subhanahu wa ta'ala karna sin Tuhan Rabbul Alamin yatay manghud insulga isab naglalawag kaniya lialawag isab siya sin sulga naglalawag siya sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala naglalawag isab kaniya insulga biha hatinin siya yaon magsusungkaw magtupa amin ilmu sin Tuhan simusung isab insulga harap magtupa amin lialawag mo yan to sampay magbatok kamo yatay manghud amo niya na long niya wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabi bang isab siya ingkaunan niya iliyawag niya bat kana harap pa pagmaksiyat na in siya yaw ni sab liyalawag isab siya sinarka hati niya amo ito tiap-tiap siya sumuk pa ini maksiat yaon, nakasuok na siya pa narka. Tiap-tiap simuok siya pa maksiat, nakasuok na siya pa narka. Sa kaulaw la in ilmo, at tawain hikmat biyata sin Ali radiyallahu ta'ala an, amin biya sin pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap gumawa, inipon sin Allah ta'ala ring hapamaybay niya, aon doon dua tumpukan, amoy inti matakad kaniya. Ti matakad kaniya asal. Amoy mahinang niya lundang panon. Sintiap-tiap adlaw gumawa sa ring habay niya. Sambil siya makabalik magtupa bay niya. Aun doon lang niya raya tani. Dua lang ta ini panji. Tumpukan bihan. Amoy in mahinang niya batukon doon pagbuwa na ring halom simbay niya. In hamok yun. Dahil hambok tumpukan niyaon si mga malaikat. Inhambok tumpukan dahil ha syaitan. Manjari, bang intiun niya ron hatumpukan sin ini mga malaikat, impagyanon doon naon tumpukan si malaikat, bang iniangan-angan mo tuwan. Numaog ko rin haway mo karna imaksud mo, harap pa Tuhan Rabbul Alamin, malaikatin makpay mo.
malaikat in maramo maglundang panon. Malaikat in umatod kay mo sambil paway mo. Di kaw nila pasaran. So magawa, bang imaksud mo pag ngaog mo ring haway mo, ba't ka na imaksud mo magmasyat, himinang masyat, na yaon ti matakad asal, insyaitan namin imiban kay mo, mahinang lundang panon mo hakabuhi ha, ini-tiap-tiap adlaw no maog ko ring haway mo, sampay siya rin sabihin humatod matto paway mo, kay mo. Amo yan. Nahamin ini, napangadji tayo ni, Masya Allah, bang natuhad jabi mga mapisi marayaw biya buwahan niyaon, makawa na to inamin kanyuk-nyukan sinamin mga biyeta si mga ini khulafa ar-rashidin al-mahdiyin amo na upat ini jukup-jukupan sa ini ilmu hikapag ayad na to haginawawaran na to karena nasabot na ron hiniin pagsud pakugol. Nasabot na ron ini inalta amoy in kaugan si Manu siya di hababaw sing gumini. Sumakawa aun labi marayaw rin kaniya. Amo na in ammal salih pagyanon. Ammal salih. In ammal salih, amura in maghinang kaniya in mga taubar iman. Amo na in nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nag-aayad sin ammal nila di sila mabaya. Kasuran sinamoy in ini amal hikalukpas in amal nila. Amo na yung ilmo lang niya ini di magmumpaat. Sambil amuat tuwing daran piya nga ngayo sin Rasul patuhan Rabbul Alamin. Ya Allah ya Tuhan ko, patilibo niya ako dahing ha amin ilmo di magmumpaat. Ya Allah patilibo niya ko ring ha ilmo amin di magmumpaat. Insiyosukat niya, miyumuhot niya, amo na yung ilmo magmumpaat. Sabab may ta, in ilmo amin iingat mo, piyagang gautaan mo, sarta aw nakahampit ka niya, bang in ilmo yad tumasi-masi, kaya kawa si Manu siya, piyaga ini lulugtuan si Manu siya, ataw piyaga ang gautaan si Manu siya, aun bahari mo rin dito hatiap-tiap Manu siya, simingod ka niya. Amoy in, nagpuunan din kayo mo, din mga hinang yan to. So magtataod, in amoy in amal ibadat sing kita. Na amoy yan. Nasa labit to, mga kataw-tay manghurang, subay inamuin batukon sing kita, atawa amuin tudyohon sing kita, amin mapatut, akaran, tungod paparkala, pag ini, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ibadat, nasabot yung pag ibadat. Yung pag ibadat yan, inasalan niya, habahasa Arab, amuin lang niya paghali. Ngayon siya ibadat, paghali. May tato bang kita mag-ibadat, maghali? Hangkan kita mag-ibadat, sabab maghali kita rin haamuin, ini malukpasin waktu ta rin di hadun niya ini kataan, way kapos paidahan, mahasil na to adlaw ka na ka na. Sarta, mahinang kita, amuin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, matan-matan. Biha. At niya tumangkis kita rin haamuin sabab hikasud palab sin narka. Na ito nag-ibadat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena puno-uno rakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang mo, ibadat. Puno-uno amal, tiyangkisan mo, piyatangkisan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat. Nasa beturi siya malukpas. Nahikabalik talong taman to, nasabot ko kain na tungod pa amin di Osman ibn Affan. Nagbayta katot tanyo. Sin indun niya ini katigid luman sadya. Sababin siya, tukya na naman niya. Inamuin pagdaya, dahil di hababaw sing gumini. Sa dalam long sing kita, in pagdaya yaon kaniya. Wayroon nakabutang halom sin daghal niya, ug sin alta amin iuninan niya. Ug amin long ta, hibutang niya hajarihadon niya inilong ta, inibatokon si mga anak kapo niya. Bukod, sa mayta, matarang katot taniyong katantan, in rijiki sin tiap-tiap manusia aun na diujukup na sin Allah ta'ala aun na pakanya rijiki nasa babit turi mo nakakunhan pagtawuanin anak mo rijiki din kay mo sabab aun na asal kanila hinduan mo na sadya magbatok sila harap pa kain sila magbatok sinuno nila sin rijiki nila hauno kabatukan di haa kama Islam kabatukan amo na in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iba na mo na amal magmumpaat aun bunga niya hakabuhi mo
amo yan to. Na in Usman ibn Affan, mga katawtay manghuran, hambuk kisah hikabay tarunha, maray di na kita mabot sa babya masuk na yung waktu, so sumagawa kalo-kalo, makakakita minsan na kumantiyo-tiyo din doon. Amin hawak to masipit sila roon ha Madina, wayron pag-inom, aun hambuk doon na haun ini Yahudi, aun ini kupong-kupong niya, magtuwod in tuwig ding habawa, amon yung pag-ianon lang niya, bi'ru mauna, inyaon, kiyatos ini Uthman ibn Affan, law niya Yahudi, bihon ko na kay mo kuno yan. Amin kupong mo yan. Nalong niya may tamo bihon. Nasupaya lang niya, makahampit. Iday sabing kami, iwan na, takunan na mo tuwig bihan. Na inahalom sinusing Yahudi at to, amoy pakusara. Biyan na si pagyanon sinini Uthman ibn Affan, indun niya ini katigidluman. Halom sinjantong. Na yan to, asap mo magtuing katigidluman palom sinjantong sin Yahudi. Alam ni Ricolong ni dagang kay mutinghan. Sa mga bangkaw mabaya, magtunga na kita. Bihon mo lang niyang tunga, kako yung tunga. Hambukadlaw kay mo, hambukadlaw kako. Hati niya sila magdagang karwarwa. Na anong niya kato'y napos na, nabiyayaran si Uthman. Ubus niya man nagbayad, miyato na siya pa, ini Rasul sarta si mga kasahabatan, ya mahalayak niya, alhamdulillah, aun na tuwig na to. Intubig yaon, ini kumawa ko roon si makawa ko suko ko, tiap-tiap Muslim kumawa sin suko niya roon. Sarta biyaitan niyang katan, laong niya inyaon bini ko tunga. Nagtunga kami ban sin tagdapukan niya, haadlaw wihay ni kako. Na laong niya haadlaw suko ko, kawa na kamo sing kakukunahan ni halom sin dua adlaw, hasupaya pag adlaw balik yan turin yung nakakunahan ng tubig. Biha. Nga punta, hinang nila bihayat to, na pag-abot pa wakto sinamin Yahudi yan to, amin siya na isabing magdagang sin tubig yan to, wayron mamikan niya misan ang buo. Amuray makawikan niya, amin inipagkahin niya mga Yahud. Dahil nga Muslim, wayron na magbimad to sa sinuno. Aw na tuwig sing kataan, na aw punta, na lugos na diarangkan ini Uthman ibn Affan radhiyallahu an, amin kupong yan to. Naunin jima to. Pagjato, sinabing tubig yaon, mantuwihan, na hinang na kanila, sampay naglasay in tubig yaon, gimuha pagwa. Naglasay man doon na yaon, inamin tubig yaon, imanod na pagwa bihan, magtataod, tiap-tiap kawaan nila, sampay limasay na pagwa, inahinang tiyanuman si mga sila nakaunayan to hulma. Pagtanong hulma, timubo na yung hulma yaon. Timaod damit yan in hulma yaon. Na in bunal niya, amin, biya ko kiublaan sin suy-suy. Bago sadyayan kaya rungukan ko, in suy-suy sinamin ini, biir ini, in kamumpaatan hamano siya, in bunga sin hulma yaon, amo na in long tapag sa sawsawhan si mga Muslimin, katan, hawak to yulinan na simparinta, kiyawa simparinta inamin ini pag-ayupot kaniya yaon, piyadjakahan, inbunga sinulma, tiyaw nila insin yaon katan. Na, limugay tiyaw insin, di na matimba long ta, ini bayaran ha, ini pagtatawaan sin. Sampay giwa nila na bihayaon tuwan, inamin sinyaon, na hinang nila na muassasa, pagtawagon muassasa Uthman ibn Affan, amin magdirihil, halawm sindun niya initatabangan, bunga, dahil hamin kakahinang sin Uthman ibn Affan. Mga katawtay mangurang, amuan ni ilmu magmumpaat, sarta, jima to sampay kita niyo na kananam sin kamumpaatan, dahil hamin mga tatabangan, dahil doon haamin ini tubig puunan binisin Uthman ibn Affan. Na ini mga katawtay manghuran, isusurang kato, nakakinam sinulma piyag para marikato dahil ha pula Arab, in mga yan bunga dahil haamin pag lugto di Uthman ibn Affan.
in kita niyo katan nakahampit na rin doon, alhamdulillah. Biasing kami ariha ini studio ini, tiap-tiap kami magbuka, alhamdulillah, aw nahadya biya mga bunga tamar, amin, mapasud na mo palomsin ini gaunggang na mo, alhamdulillah. Daing haamoy in bunga, sin ini ilmo, kaya ingatan si mga kasahabatan, labi-labi na to namin upat na sabot ko, hi Abu Bakar As-Siddiq, panagnaan, dimihil kato hikmat, hikarwa niya hi Umar ibn al-Khattab, hikatu niya hi Uthman ibn Affan, ibanin hikaupat niya hi Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum ajma'in, murah-murahan in sila, ini nakauna na inrida sin Tuhan Rabbul Alamin kanila, sarta manghindua kita niyo katantan, sampai kita niyo amin tukbalan sin Allah Ta'ala sin rida niya, haamin kita magtuyo, ini matok maun pa aming kakahinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta iwan sin mga sila amin biat bat biat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Law niya doon kamu tutog amin mga ini sunnah ko, iban sunnat si mga khulafa amin upat sila ini, insyaallah ta'ala. Ayat miabot na yung waktu, magsukur mga katawtay manguran. Ako lukaw lihada wa astagfirullah li walakum, iruhal ko ka na tuan miskin-miskin in pagbang. Balik ka pa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yari na imabot isabin pagbang, iban sin pagbuka. Minsan di pa ako makasilawak, sin Allahu Akbar. Ini makanjari na kamumuka, hadin ha time sin kami. Pero au nagsagi na kakulong niya, pagkauna ka sin 1 minute, in 2 minutes, and then nilaw niya 6:15, 6:16, bihan na yung time. So, muna di pa kumakabangsa, buka na ka mo simbang magaan na. Inipahati ko in aong bisita, sinidaul Islam, pipahati ko kani si King Singkay na, Secretary sin Cotabato, Director sin Cotabato, DNR, aun interview na mo din di bang so pamababayra siya ini, bang di sa babay na, pagkatong upawalitin. Inshallah sina 10 to 7 dumating din ni Maria, inshallah, in Director sin Cotabato, DENR, iba sin Sheikhul Qura sin Cotabato, inshallah. So, mababayin siya, tili-radio, inshallah. Di ko na interviewon, radyo ini, bakit sila nandito sa atin, ha? So, salam doa kanikatantan mga suki palangga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. Balikan ko in pahati sin aun bisita namun din ni Hanidaolis namin panganan direkto sin DANR sin Cotabato City, even sin Seychul Qura sin Cotabato City, inshallah. Yadto pa sila sa Astoria Hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.